इमाम नबवी 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبيتي مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من بسكتك علوم مجندا إمام النووي رحمه الله تعالى جسالس حديث كتير ميريغا علوم النكيغا ميوا حديثك تتريس وانا حديث. هذا من حديث من أنني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أرهن رواية من حديث من أنني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدال وني من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم ميسكن دعوا كراكم مكامه امهن دعوا كراكم مكامه امهن الدويكم غوانما تمنى جيتشكي مي تمنى مدلكي اهن دعوا كراكم مكامه اتش امهن الدويكم غوانما لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ميهن مدلا ليا بيكو ميهن دعوا قرآن دعوا قريس كان كشوره، لكن البينة على المدعي اهنكمكو هيكي هشهلم وني دعوا قرامي هاگه مچشه هيكي هشهلم وني، واليمين على من أنكر أدي دعوايا إنكار قراميها دوا ردوا ميها اينگ مچوني هوا كرمه. حديث حسن مي حسن درجه حديث كما كيفان دالوني مالك صح حديث تو گترين درجه حسن درجه کی رواه البيهقي وغيره هكذا. امام بيهقي ادينم بس بيفول ميگو روا كربيه وبعضه في الصحيحين ادي ميگه بايبني امام بخاري ادي مسلم گه حديث گه باي بني إمام بخاري هذه مسلم جا جنة وافه. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما جواه قالوا ميتاجا كوري حديث جا بس دكا فواني يكره فانك رسول صلى الله عليه وسلم جا بدوبه جا داركالون عبد الله يكره فانا علم دبم من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كربي ادي دعاء الله تعالى اجابه كربي گري فان همين گندني امتوگه ام بودت علم گترين خاصكو اگري فان مشهور فاني قران تفسير كرم علم اي ما نبي صلى الله عليه وسلم دعاء كربي گدا اگه فان دعاء ربني اللهم فقهه في الدين اگه فان دينوگه فقه وريكن دينوگه فقه وريكن گنا ودا باندي مانك مول دين وعلمه التأويل أدي يقول فانا قرآن تفسير ونقول نوادب باندي يقول فانا كي من النبي صلى الله عليه وسلم كصحابي كره إبيك لك مرجعك مقابله إبيك عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماكي أدي من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم مي بيان كدبني ورق كورو إهن بس أرغن منك مجتمع اسلامي مجتمع ورب بوڑا بینن جهه دکم کے واگا ای فتم کم کے میستکنا امیہن دعوا قراها کم نلیبینکم libunu kama veenama misakon ebbe konebbe ke leyad dawwa kuriye ebuna echke miheku bonefana timannage darifolo noda timannage gayatimage miheku evene miheku marala fiye em enage macca qisas ke hukum
قائم قديشه انا دعوا كون اي انا گلي حد كورم انا بننجا تمنگه گايت ما گه ميا کو ميل ميا کو مرافي اينا مرال ديشه اي مي حديث كي من ارباگه نوتا اينا تمنه مدل دينجه تمنه ميوني ورك رفيا دينجه تمنه مداتك دينجه دعوا قران دعوا كوري كمكو ادي نو لبين اسلام شريعتك එහෙන කමකෝ එදවවා ලාකිනිල් බයිනතු අලල් මුද්දයි හදීස් කුරානි එදවවා කුරා මීහාගේ මච්ච වනි හෙකි හුෂෙහෙළුමේ වල් යමීනු අලා මන් අන්කර් දෙන් එදවවා රද්දුවා මීහා අල්ලාහ් ගන්දී හුවා කරුම් එන හෙකි හුෂෙහෙළුම මිවනි හුෂෙහලන් ශරීයතුගේ මජ්ලිහුගා හෙක්කකි සාබත් හෙකිතෝ බලා එන් හුකුම් කුරානි ene heke ne husheelijje kam gawanama enege dawwaeki anakaku allah gandi huwa korumun raddu kurwena dawwa evve secchekan nuwane ema shariyatuge nizamuga kantatta hingane gotuge misalemme muhimmu de kame mi hadis ke me bayan korani ei mistakunge mudala mistakunge leya defawa hurumettelikan demehettun bayakum mihun tibene eki mujtama ge tereges komme mujtama ge tereges tibene mistakon eki mistakun tibene da'wa koffane eme e kuriyekas heki nuhushala kam gawanama ekame nukorwene kan mi hadisun mi bayan ko debani labda khunne islami shariatuga asa waram muhim kame al aslu bara'atu dhimma miha ge aslaki මීහා කි ඒනේගේ අස්ලකි zimmain bariyegen wa mihe mane ke miha ka asmane meena timanne denje he 50000 rupiya misalaka ekam aslaki zimmain e 50000 rupiya e zimmain bariyegen wun ei en hekinu dakka hindaku sabiten nuedane faharigga vedane eneki ham haqiqatu gaves en hekken nuhsherune kamak wes en 50000 rupiya dakkan jehe kama ehennam wes shariyatuge majriuga hukum qurani fennan huri echchaka fennan huri hekitaka huri ume qurani qiyamad dun ekantattavane me nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuramani bayim mihun du fase du hele farita mihun as ek bayan ko difane nuba ko bes ekefana e demihun de faratun hazir wa hakadakka go e adive gotegge maccan nuwata e shariye fenna gotegge macca beru fushun hukum qurani dem fahun ene haqiqatu ga nulibe haggun wa ichi libigen fikam gawanama ekantatte qiyamet duhun ene yan onnani ehme ennani misalaka daranye naga kam gawanama wes hekiverin baatibashe liyashe heki kurashe mifada huriha kamen ase bahore ema shariatu ka majrihu ga hukum qurani sami shariatu ka qurani beru fushum fennan ekkamaka hadis ge mennani misalaka miha ko enen haggunuwa kavetigge minbarus bimun libigen fikam ga awanama dawa kokkem bes en gotakas feerigen namas igem kam awanama ene qiyamado habbin ene karuga iluene miha ena beru fushum fenna kantataka islami shariatuga hukum qur'ane haqiqatuga mi hadis ka wallawa famiwani islami shariyen ekame himaya kuram bawalabbi fas kantattuge terein dekamege wahaka ilmerin qur'ana sunnata hadis tan ekkurumafo mi huriyachin ekkurumafo muli mi kantatta mi ekkollumu bekal medalwane islami shariye bawalabba fawani fas kamen himaya kurumattage ei fortum kamaki din himaya kurum islam din aqida e aqida ge emme furim gotaka himaya kurum devana kamaki miha ge nafs himaya kurum enege timur kamaki enege muda himaya kurum ene atarona kamaki enege aburu himaya kurum fasora kamaki enege buddhi himaya kurum eme hukumten as hunna gottaka balala kam gawana mikantat fenigendane misalaka allah taala jihad kuruma adi murtadduwa miha qatul kurum shar'u kurwa fawani din himaya kurumattaga
ema misal kalon fennene miye dalon menge akhunna ukhtunna palestinu ge bimuga emihunge amille bimuga nikamet kolla fadan emihunge macca e jihad ki fardu aine jihad fardu kurabba fon e din himaya kurmattaka din misalaka murtaddu wamiha ena gasul kurun sharo kurabba fawnes din himaya kurmattaka am deenaki kule echchekama balafkam gawana miyede deenam wajfaneddu honi deenu nukumefa enin evves uqubatin haqqun wakam gawana deenaki kuliwarikam gawedan murtaddu wamiha merun sharo kurabba fawani e din himaya kurmattaka hame gota nafs himaya kurmattaka qisas hibun sharo kurabbe muda himaya kurmattaka wakkam ebbur kurun sharo kurabbe mihage abur rakkaachar kurumattaka enage me zinege haddu qaim kurun amru kurave ade buddhi himaya kurumattaka rabo mihage haddu jehun sharo kurave mi kandat himaya kurumattaka islami sharia bawalavi ege teren muda himaya kurma adi nafs himaya kurun mitanuga miwahaka dege wene lubeda khunne ballawa Allah Ta'ala nafs himaya kurmattaka lawwafa wa hukumtayki mihaya enage amilla nafsu gatul kurum ge hudde nude insana eneka nubuna wene timanna gamilla nafse timanna beenum vima beenum irakun e nafsu marale vidane e haram kurwafa wa kame hama egota ehem miista kunnabes e mihegge nafsu wes duwalum enen haram kurwafa ni adikete mi Allah shirku kuruma vidigen den anna emme bodu faafa mu'minegge nafsu haggakanula qatul kurum Allah kirit Qur'an ga wahi kurabani waman yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima balawa mu'mineko qatul kurami hege 'adab Allah ta'ala sifa kurabaga waman yaqtulu mu'minan muta'ammida mu'minako gastaka lagen gastuga gatul kurami hege jazaaki jahanname khalidan fiha etanuga abada demigen wagotuga wa ghadiba Allahu alayhi em naraken enen abada demigen wagotuge wa genu mafhumi wahi kurabani wa ghadiba Allahu alayhi Allah ene deke kofa iskurabba fi wa la'anahu adi ene la'na labbe adi wahi kore wa'adda lahu 'adaban 'azima ene ettaka boduwegen wa 'adab tayyar korba faywane miyege nafsu gatul gorum ehna musulebeta konne ballawa miyedo algodumenge terega nafsuge hurume alhom magumatin fennani node algodumen fen algodumen nadi veni mihe ko fihare ka wade walin ebisobaka anula mihe karuga alafa daatan evves kahala bire netive mifada bodu jarima taka aragannani enege dini aqida balika shema dini aqida balika shema timanna men mistakum muslimeke kiyawlen tiyo bappa nuwata mammeki muslimaka vi tive muslimaka vegen ulene haqiqatuge dini aqida emihegge hituge terega ashangam fawa mihaku visnalana mu'mine gaga nuwata mu'minaku maranam kor ene visnana warabboda ema ei kokken wana kamennu ema Allah taala mi ayataka wahi korban egota hame gota ballawa ehin ayataka Allah taala rahman wa anta ilahuka alun sifakadba wahi korbane walladheena la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ebamnaki Allah ki ehim faratakan alkun nukurami unne wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq adi Allah haram kurabbi hurmatteri kurabbi nafse haqqaka lagen menu bi qatul nukurami hunne manaki haqqaka lagen qatul kurawene algol mem mi darustawge terega stakafin tin halatin haqqaka lagen qatul kurave halatta misalaka qisas ke goton zine kura muhsan miha rajum kurawene adi murtadwa miha rajum murtadwa miha qatul kurawene mi haqqaka lagen qatul kurave kantat adi menum bes kantat tabbe emam haqqaka lagen menui miyege nafsu qatul nukuran wala yaznun adi zine nukurane waman yaf'al dhalika yalqa athama ein kame koffimiha mane mi kantat koffimiha ekam uquba ngene badal qurahutte yudha'af lahu al'adhab yawm al-qiyamah qiyamah dun ene ge adhab gina guna kurabba hutte
Allah wahikoron eenage azabu gina guna gura korwa hotte eme nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kami annani ekefana sual kurmani ekefa hadith kurum akbarul kabair emme bodati faafeki al ishraku billah Allah shirk kuruma wa qatlun nafs adi mihege nafs qatul kurme hemi aadaage kamenno mihege nafs qatul kurmage hame yakega nafs himaya kurmattaka qatulu kuruma magu fahiwane emme ha kan tatabvis wani haram kurabapa misalaka mu'minaka dekola hatiyar ufulun man hamala alaina silah falaysa minna timammen bayka dekola hangurama hatiyar ufla fi miha ei timammen ge teren wa mihun nune timammen na dekola hatiyar naga hanguram kurun wala jami'a ge timammen ge teren wa mihun nune ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani adihin hadith ege mennani mu'minu demihako ekaku anekaku gatul kurmattaka khandi hifage ekaku aneka gatul kurmattaka uleni hadith gannani gatul wegen vettunu miha marui miha ya e qaatila demihum beswani narakage sahabi dennone Allah ge rasulaya mi qaatil masennune qaatil eba visne timanna menna ena aneka gatul kolli eme ena narakeddi umas eba visne kivegen toye ekke marui miha ena narakeddamwe ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith koran ki gata fa hadith korabani e marui miha ene ve suluni enege muslim akha maralam vegenne ehemme ede mihum bes narakega waakom ge waaga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korabba fani hame gota qisas sharu korabba fani ves nafs himaya kurmattaga argumenna faharege hivedana Allah taala wahikura walakum fil qisas hayat qisas fumuga jebamuna dirumevve hagigatuga mu'minaka e ado yoma ekega e qabul quran enemes kihina kunto qisas hifumima dirumem miwani qisas fumage e qatil qatul kurun shariyatun enage macca qatul ke hukum yoma fo ena qatul kurum ilmun bidalone e dirumaka vas goteki ei mihako ehem miyako marafkam gawanu ene ebe yagimbe ena gatul kureveneka ehem bijja ena ekama hoshele nugannana ekame nukurana dewanakama ki jahiliya zamanuga gatul kuremunje goteki de kabila ge demeduga masala jehi ek kabila kun anek kabila ge miyako marafkam gawanama e kabila in balani mi kabila ke teren kommes mihe ko maralo ege kiteme back waves marafana e gatul kuri miha enno kommes mihe ko maralan hame gota misalaka alaku ehem mihe ko meri ehem mihe ko meri alaku ehem mihe ko marafiya e aila ge faratun qabul qurani e ala maralu mafahu e aluge sayyidu mihas bodu mihas marala eves ebam kura jahiliya zamanuga kuramun jegote hema Allah taala ahikor an nafsu bin nafs nafsaka nafs miniwanaka miniwane anhene lolaka lole e islam shariatuga e gota ek sahifun shar'u qurabba fawane hame gota hekitan hore shariatu nimmumun nuni nafs qatul nukarwena medana wahake misalaga algodmen aammo meheke macca misak ena anek marali ehma shariatu majrihun goten nimmanjeheni komme nistaku muslimun amilla ata hukum nagage nuwana shariatu ge majrihun nimmanjeheni misalaka emme bodu hekkaki ena gamilla nafsuge maccan iqrarun timanna evene miyeku marafime emme iqrarumaki den shariatu ge majrihun nimmani ena qatul kuram bikan ena adi qatul qur'ane gote ebami hun nimmani ehma komme muslimako ekan kurumuga macca ena iswekatun huddu koraba fanu shari'atiga majrihun ena ya hukum ibumaffahu adi hekita balafa ekanta qur'ane misalaka amoko deheki verin enname zinege halatuga rajam kurakam gawanama hataru heki verin beenum wanun hame gota qatul wajibu wa mihako qatul kurun wajibu wa mihako enage macca gatul hukum laskurum ve sebahimene nafsu himaya kurum getereng misalaka menene algo mengene ghamidiyya angena ku zine kurum affahu e zine ge sabon ena badu bodwane
ena bodu bodu men nabiy sallallahu alaihi wasallam gari hin asme denna timanna mine mihenne timanna mine baliye ege fan amur kurabani vihagen awma anika vihagen e darifulu goyagen annane ekene fan akka raskurabani e darifula manake kirutumum villanden e darifula kiru digen anna he manake laskurabani efu anaka ekamana wada ganno eru e kuda darifulu atuga ena kamunda roshikolen ove ema en echi kewekan hamekani mamihage kiran nunkan ena barosawane sabitum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabinna danawani ena rajum kurashe miwas ehen nafsaka ekamuge sawbun gellume lividana tiwe islami shari'atuga ekan mana koraba fawne devona mekkamaki muda himaya korum lebeta khonne muda himaya kurmattaka etake kantutege shari'atuga islam deenuga sharaw koraba fawe eme furutama muda halanu gotuga hoduma baraw bafawe Allah taala ke Qur'an ko higurawani fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah namaz kurum awadi wejjanama tebamihum bimuga fiturigannaashe wabtaghu min fadlillah ad Allah ge fadlu wantakum tebamihum edeshe manake duniye kantattawga duniye ge muda hoduma ekantattawga tebamihum uleshe namadun avadi wejjena manake ena kuranje alukantattakun ena nimejje kamugawanama halalu gotuga muda hodashe eme viafari hudda kurava riba haram kurava fawaniyus man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani emme halalu echki miha enage de achun masekke kogen hoda ecche Allah taala ge nabiyya Daud alaihi salam segere faunu amilla eppul masekke kuravagen rizugo hodane masekke kogen muda hodane emme he nabi be kunna kiwes geriba kare hoi happa bekalu amilla tu masekke kurava bekalu emme nabi be kunna kiwes ei argumenta fona namuna taegi hame gota muda Allah ge moga heda kuruma ege maikam bayan korabu Allah moga muda heda kurumuge maikam bayan kurumu muda hoda e mudala rakka terive Allah ge moga heda kuruma ene mi baru elane eme halal gotuga muda hodum me sharo korabba pawani egota salamunge bekelekam gawa hudhaifa sahabi bekeleke pam dalwani laysa khiyarukum man taraka ad-dunya lil akhirah tibamunge tereng emme hewmi haki mistagonnaki akhiratattaka duniya dukura mihunne nune wala man taraka al akhirata lid dunya adi duniyattaka akhirat bes dukura mihunne nune walakin khiyarukum ehna kam tibamunge tereng emme hewmi hunnake man akhadha min kullin duniya muslimin be jehe member libigane akhiratus bajjar kan hodume ehme duniyattaka akhira vikkalume bes nune gelwalume bes nune akhiratattaka duniya ekko dukollume bes nune emme hemi hunnake duniyem mes ene libem jehe member hoda masake ko akhira bes hodume emme salafunge bekere kam ga Ibrahim an-Nakhi dalwane ekefana sual kurebeni ani ar-rajuli yatruku at-tijarata wa yaqbalu ala as-salati ayyuhuma afdalu mihaku namadu yatruku at-tijara mihaku yafar kurun dukolla manaki muda hodun dukolla fa enage hamaikani masakkate ki namadu kurun namada huswani alukamma mi huswani emeja meenage maakamaki ko baito ene be efade mihaka be goto sual kone ge fa dal emme maavani emme maami haki at-tajirul amin amanateri vyafari veriyeke ene amanateri ve deenuge wajibta be sada kore ya ekige duniyavi kantatta bes eba hoda Allah ekana wala tansa nasibaka min ad-dunya duniye liwa fawa minbor handan natanu lawa hame gote lobta khonne muda rakkat rumurumtaka Allah taala wakkamge haddu sharo korba fane hame gotan israf kurum haram korba israf korami hunneki shaytana ge akhun kamuga kirtu qur'an ge nassun sifako fane mi astu magado mi dekantatte ke mi hage mudala enage nafsu himayat kurum mi hadis ka barane mujtama ge terege tibene eki mihun emihun edeha gotaka edunuha echennu devene ehna meswani heki hushehelun ehekin sabit ejkam gawana me nebeni ehennonnakam gawanama edawa radwa faratan Allah ganje huwa kurumun ekamun ena bariyawane mi hadis ke urhusa
kuru khulasa yake. Hadha subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.